Bok ekipica, ovdje Dora na kruzeru, koja nije na kruzeru i akaunt mi je hakiran. Nisam htjela napraviti ovaj video i odbila sam napraviti ovaj video jer ne mogu dobiti svoj stari akaunt nazad jer je haker užasna osoba. Probala sam na sve žive moguće načine vratiti ga nazad i ne želim reći da sam odustala jer uvijek se TikTok može javiti, ali haker je deaktivirao moj account. Ja sam totalno pala u šok. Ja sam doslovno imaš osjećaj koji ti je biznis bankrotirao. Ko da sam izgubila ogroman dio sebe, izgubivši tih 70,000 ljudi koje sam imala i koje sam mjesecima svaki dan se mučila da dobijem. I trebalo mi jako dugo da napravim ovaj video i da nekako prihvatim da moram napraviti drugi account. Zato nikad nisam mislila da ću ovo trebat reći, ali zapratite me na ovom accountu. Jako sam onak bila u depri i nisam imala i dalje nemam motivacije snimat ništa. Ali krenula sam više postat na Instagramu, evo sam se otišla. I YouTube, i dobila sam već 1000 subscribera na YouTube-u, tako da idem jako s tim. Napravit ću cijeli serijal što se dogodilo sa hakiranim akauntom. Update u mom životu da idem na drugi brod, jej! Tako da bit će novog kontenta i novi brod je World Cruise. Ide po cijelom svijetu. Kad vam kažem koliko sam ja excited, koliko ja jedva čekam vama snimit, sve di ću ići, doslovno idem na Antarktiku. Hello! Content gori. Tako da idemo dalje. Objašnjenje zašto sam u Šibeniku, jer moram ići na tečaj za brod da bi me ukrcali na novi brod. Idemo pozitivno dalje, ne želim da ovo bude kraj svega, apsolutno ne, ovo je tek početak. Ovo je tek početak. Halo, ne zanima me. Idemo jako, pišite mi svi komentare i svi koji ste me pratili, molim vas repostate ovaj video. Ja stvarno vjerujem da je to sve svemirov plan i da trebam vjerovati tome. I da se ovo trebalo desiti, da se jedna vrata zatvore i još 3 drugih vrata da se otvore. Zato idemo dalje pozitivno, snimam dalje na ovom kanalu. Stavljat ću i stare videe jer se sve izgubilo, ali imam ih snimljene, tako da ću ih postat. I reagirajte na sve i lajkajte i šerajte. Volim vas puno i nadam se da će ovaj video uspjeti doći do moje publike i da ćemo opet dići ovaj kanal. Volim vas, pušam!